alhamdulillah meɗen en jaam yo Allah ɓeydan en jaam on kadi malgré que ko ente ko nangue yalto ngewoli lante aray donc si voix no sansi seeɗa haray meɗe yaafini ɗon andi ko sayi mum o donc haray ko adi ko mais wi on ko bisimilla ko tooli ka émission meɗen nedi e jikkuji men émission waɗowo ɗo e alarbaji ɗen fof yen tintiday ɗo wawi yewtude toɓɓe seeɗaje ko yowiti e fi yani ɓeygureji men ɗin par ce que siɗe yewde jikku ma ɗe yewde fi nedi haray ko fi ɓeygureji wonɗe yewtude donc haray wona gonga ko ente kon yen yahu ko woɗɗi ko adi kon feƴƴimɓe ɓen feƴƴinanɓe julɓe ɓen yo Allah on yaafo ɓe yarlo naddoyaɓe aljanna firdaus enen kadi ñande wayten noɓe wawi yo taw hara ko yaafaɓe si ƴettata par ce que ɗon andi ko adiɗo e sakkitiɗo donc nawnoɓe ɓen kadi yo Allah on sellimɓe ɓe nawnali ɓe yo Allah danduɓe kono noon koye neɗɗo kay Allah ƴewtoto ɗum tun seeɗa donc ko farilla ɓandu on noon il faut que tigui nawna seeɗa donc luttata sellede tun sina ɗum won tigui feƴƴintina piiji ɗi sa selli tun woɓɓe ɓe yeggita yallah no woodi voilà donc ko yo tigui nawno seeɗa way anda heeja ka Allah de no woodi signal quoi donc entre parenthèse haray ko no wata wonirde e hande kadi en tintiɗi ɗo e wawa yewtude seeɗa e fi yani ko wiyete kon e kawtital kon ma wi en wondema ko hawta siɗe yewde ko hawta ma siɗe yewtude ko ɗuɗoral voilà ko pulargo mo woni yewde donc malgré tout mi heɓay wonno farjutu ɓelan ka commentaire ji e ko wona donc haray ko no wata wonirde hande kadi e yewtay ɗo seeɗa e fii si jama ɗuuɗi e nokkure ko honno ɓe wawata wondirde donc ko honɗum e avantage woodi e nder ɗuɗoral ngal ko honɗum kadi e inconvénient yani ko nafa honɗum woodi e si jama ɗuuɗi e nokkure ko lorra honɗum kadi yaltata nder ton donc ɗon andi sen ƴetti exemple ka ɓe no woodi ɓeygureji tawata hara famille no heewi moƴƴa hara ɓiɓe ɓen no ɗuuɗi ɓeyguli ɗin no ɗuuɗi donc yani mawɓen kadi hara no ɗuuɗi nda son faltike donc si tawi noon ɓen ɗon fof wondi e nokkure tawi le nokkure kaɓe woni ɗon koko hawta donc ko honno ɓe wawata wondirde ɗon hara e haysi ellaji yaltay tawata hara wona ellaji wawa ɗiɓe sendidirde fi sendidirde e ko wi'a hiɓe hawti kon ka enɗan donc ko ɗum ɗo wonde darde se yewta e seeɗa donc haray noon si ɗen yewtude fi ɗum ɗon e yewtay fi mawɓen taw donc so tawi woni innama ɓeygure haray no anda ko mawɓen taw par ce que ko ɓen ɗo woni formude ko innete ɓeygure kon donc ɓeygure noon heewi tew façon no formire du coup so tawi woni goɗɗo wonde ɓeygure ma heeɓi ɓeygure joni donc ko a woni père de la famille donc haray toujours no waɗɗima ɗaɓɓutugol taw laawi yani sendidira laawi ɗin laawi haɗat ɗin donc e laawi hanaɗi hutorede ɗin fi yo ɓeygure ma nde wonu ɓeygure nafayde ɓeygure ƴettetede misal e muɗum donc so tawi no woni ɗin laawi ɗon a wawi ɗi a wawi wonde responsable e ko yowiti e ɗin laawi ɗon donc haray no gasa ɓeygure nden koɓe ɗuuɗi wo malgré tout a waway maîtrise ude ɓe no wawi noon wonde ko anomalie o yalta ɓay si ko ente kon nanay ka pular wo e hay ñiire ɗengal haɓay donc y a pas de souci ɗum noon fof no wawi wonde kono so tawi woni haare nden ko gaynugol ɗon yewta ɗon kadi yafodira ɗon hara wona haare wano luuɓodiro tufidiro laɗɗe tawata hara en même temps c'est la même famille woni wadde ɗum ɗon hara ko ɓeygure wotere woni wadde ɗum ɗon par ce que yi ɓen exemple ji boyi ko tawata hara vraiment ɓeygureji ɗin ɓe haɓay ɓe wani yani famille on toon ɓe haɓa hawtuɓe tigui ƴettidirana laɗɗe ma unuɗe ma siga ɗin piiji mo be haɓɓito itta e luɓaki oya donc haraley ɓe hawti soit ɓe hawtu nene e baba ma ɓe hawtu nene ma ɓe hawtu baba du coup hara ɗo ko kamɓe famille o ɗum fuu yaltita toon ko ɗum waɗi ɗum ko manque de responsabilité mawɓe ɓen gon sengo ɗon ko manque de responsabilité mawɓe ɓen par ce que si ɓe andinama kamɓe famille on kamɓe ɓiɓɓe ɓen ɓe andinama ko honɗum sabbiɓe ɓe andinama ko lawol holngol ɓe dowa rewde fi kamɓe kadi yoɓe wonu lonto baabe maɓɓe ma nene maɓɓe donc ɓe ɓuuri tañƴinade koɓe haaɓi wo a taway ko seytane arta lombo hakkude maɓɓe ɓe wawi yawde ha un certain ɓe yaha ha nokku ɓe limita ɓe haɗito kamɓe tigui par ce que neɗɗo no duwa wajitorde sa waɗi ɗum ɗo an tigui ninsita donc ko saabu honɗum mi waɗirani nde hunde bonde ɗo par ce que mi wowano wadde ɗum donc ninsita donc ina saabu ko saabu seytane waɗi ɗum donc ɗum ɗum fou
innay ko manque de gérance, manque de gestion wiren noon, manque de gestion kañum mawɓe meɗen ɓen sengogo sengogo kadi noon en tooñay hoore men enen zuriyaji maɓɓe ɗin. hande so tawi woni 10 personnes yani 10 fils ɓiɓɓe sappo no nokkure wiren noon, ma siko ɓiɓɓe jowo en raɓɓindinayi, hay siko ɓiɓɓe jowo woni e nokkure tawata haray ɓe kafi nokkure nden, son calcule a tawayi ko ɗum wiyete no woodi buy koɓe wonta responsable, piiji buyno toon koɓe charge to kamɓe tigi, par ce que ɓe andata gogo Allah hawtiɓe taw hiɓe ɗuuɗi de dem, ɓe andita ɗum noon taw ɓe andita noon goto tu wawata joɗade haɓa hoore mum, ɗum wawa wonde. ko si woni ɗiɗo haray fuɗɗike ko wiyete ko ɗuuɗi kon, ko wiya no ɗuuɗi no fuɗɗori ɗiɗi, si feƴƴi ɗiɗo ha yeehi 5, donc mi ɓuuri tañƴinade ɗo lanatake si ɗuuɗi. donc ɗon noon mo ɓe no dowa andude ene wona kañum waɗi fi yo hawtutu e ɓeya heeditiɓe, ko Allah waɗi ɗum noon. o eto hara exemple kanuɗo, misal kanugal hara fuɗɗoraki mo kanko, simo ɓe ƴetti o responsabilité ɗon mi ɓuuri tañƴinade haye goto feggodirteɗo toon yaltata e maɓɓe. kono so tawi woni gonkoyente ko no wona woniri o famille on toon, hay ɓay toon goto mo sattodirteɗo ƴettiteɗo misal e mum, y a pas de souci, ɗum ɗon fof no wawi wonde malgré tout, par ce que piiji ɗin donc ko Allah fewnata. goɗɗo no wawi wakkilade ɗo ɓeygure mum nden inna donc mi yiɗa ɓe waɗa ko boni ɗum patati patata, donc un certain moment tawa ɓe heɓa toon goto derayuɗo accituɗo lawol ngol few, donc na min mi sikka min mi habbanoki ɗum ɗo an a yaltitani ɗo, par ce que heeditiɓen mi wawi ɓe recadrede, mais an on mi ronkodiri e ma, sa hittinal déjà ɓurtamo huɗude, donc inna an on donc Allah nattirima waɗirima ni patati, donc c'est que mi yalanagol mo yo Allah ittumo e ko boni kon, artiramo ko fewi ɗo mi ɓuuri moƴƴude, on faami. malgré tout no wawi wonde e yelare ma nden ɓay Allah ƴetta e misal jonna goɗɗo, donc ko a wawata gerde hoorema, ko ɗum mi wi yonnane, sa géri hoorema a wawa gerde famille ma o, no famille on ardi o, si tawi a heeɓi toon goto accuɗo lawol ngol, donc koya immo wata jooɗode ta daro, Allah no wooda ha ñande tawa e ɗemmo kadi sa woni ɗo haysi ko honnon tigui de ha tawoyamo tawa leyin ko Allah ni vraiment no woodi mo toroɗaɗa, toro Allah, par ce que sa torikemo ko kanko waɗi no mo wawma ittande, yani haray kanko mo andi no peut être ko no wawi wonde ko misal o jonnuma ko ya wajito ɗum ɗon, o anda ene est ce que so tawi woni a heeɓi mapunde, a heeɓi sattede, est ce que a wawaymo torade fiyo artirane e ko moƴƴi, artirane ko moƴƴi ko. donc ko siga ɗum noon exemple ji goo yaltata tawa ara ko exemple ji kanuɗi yaltata ka famille ji, mais mawɓe andu ɓurɓe andude humpitade piiji ɗin ɓe torano o tigui, ɓeytanamo sadakaji, ɓe toranomo du'a ka jama, ko haysi ko kamɓe tum ɓe immo tumbere jemma, ɓe immo ɓe toranomo yo Allah fewnumo, siko yaro wonum ma siko yalto waɗa piiji gon ton, ɓe toro Allah e Allah fewnamo. donc ɗum no au fur et à mesure no wawi change de, o arta ka wonno ɗon ɓe tawaleno exactement mo toriki Allah kañum añana hay e goto, ko añanɗo hoore mum kadi woodi, par ce que mo be Allah no jonni ɗum geɓu mum kon, est ce que on faltike. donc so tawi woni on 5 personnes on hawti e nokkure, peut être ɗon habbi kadi addugol ɗon kadi 5 personnes, kono wonta on 5 personnes noon, tawi ko on jowo kala ko worɓe, on jowo kala kadi iɗon sabba addugol e ko wiyete kon e ɓeyguli, par ce que onon ɗon jowo so jombi wonay kadi yimɓe jowo ari tawti on woni on jeelo 10 personnes tawta mawɓe ma ɓen tawaka, donc no gasa ara bappiraɓe ma no toon, no gasa reɗa peut être reɗa mari yayirawo kadi, yani mi ñam babemma ma jajirawo babemma, tawata on ɗon kadi ɓay woɓɓe no toon hara ɓen ɗon no ɓeyguri on no modiɓe maɓɓe feƴƴinino, ɓe arta ka ɓeygureji toon ɓe jotto, ɗum fof no wawi wonde tawa ɓen ɗum fof no toon joni noon ñande wo hiɗon ɗuɗude, ɓay onon ɗolle kadi 10 so woni ɗon hiɗon saati addugol ɗon kadi jowo kadi, du coup si mo ɓe mon addi ɗon ɓiɗɗo, donc haray 5 personnes tawti on onon on 10 woni on 15 personnes, ko ha wonto famille o yaaji, joni mi landike ko honno no wawete gérirede ɗon, ɓayle kon fof ko nokkure wotere, on fof ko ɗon jeeya ɗon, on fof ko ɗon andu ɗon, donc honno wawata wondirde ɗon hara
o wa addali conséquence ɓay ɗon andi le on addata fo tawa ɓen fof no fotta jikku ɓen fof no nande jikku kala mo adduɗon e maɓɓe hay onon taw on nandata jikkuji hay so tawni ɗo wawi feppude ɗo wawi joɗade waɗi ɗon piiji ɗin fof hara erreur ji yaltali kono no tawi mo ɓe no jogui jikku mum on à part joni noon kadi on addi kadi sonnaɓe jowo tawata ɓen noon kadi mo ɓeji mum jikku mum ko à part malgré tout tawa haray ɗon woodi ka seedi on faami joni noon mo be mo ƴetta e responsabilité mum on wawa andude ko waɗano fewdo ɓen ɗon arde no wawi arde fewdo ko ɓen ɗon ari ka sakkitorɗo fewdo on jombano erreur ji buus yaltano joni noon on jombi on addi no wawi wonde ko ɗi on sabbanoki yaltita oui par ce que ko famille wayno mais on tigui no wawa hoore mum anda noon ko holngal rewrata fiwata wonu sombo ko sendi ɗon ɓeyguli ɗin ma ko sombo ko sendi ɗon adeŋe moodi mum donc ɗum fof no wawi yaltutude ɗon ma holla ɓay ɗon andi Allah tagui fo naali no wawi wonde on jowo on fotata moyen donc haɓɓitoɗa joni ɓay miñam ma ɓuurima jawdi e hinole on fof yiɗo ɗaɓɓude goto ɓuura oya e ɗaɓɓere nden kono ko arsikaji ɗin senda si arsikaji ɗin sendama tawi an ko ma kon arali taw par ce que mo be Allah no joni ɗum gueɓal mum ngal ko heñiɗo emo heñaki kono an on arali taw miñam ma noon kañum ari donc saabu ɓeygu miñam ma no wawi wonde sombo ha daranoɗa miñam ma waɗamo masibo si tawi woni a heɓali conscience so tawi woni hakkille ma ɗen frappali ɗa hay wonde sombo ko raɗi miñam ma ɗon ɓay inna ɓay ko an woni mawdu ɗon hande ko a woni mawntiɗo on hakkude maɓɓe raɗo inna kutke kut ko be miñam ma iwa ɗon ma wiya kutke kut ko be miñam ma seeda e ɓeygu mum a faami malgré tout ko ɗum fof ko fi bonnalngol mo laawol makko par ce que kanko Allah jonnimo laawol an noon a hawjani no gasa ko a bonnano ɓaawo to kon sa ittinali bononda on ko joni wonɗa mo wadde waɗa bononda on joni par ce que hari ɓaawo to hay si Allah no hutima koko hawri joni noon a woni contre non seulement ko ɓeygu ma onno ko miñam ma heeɓi kon moyen ko heeɓi kon a woni kadi contre ɓeygu makko ayi a falama faggitanade hoorema probléme hongol noon ko honɗum noon watta ha évita ɗum ɗon koyo miñan taw andu koto ko koto koyo koto kadi andu miñan ko miñan ara ko inte yawre ko lombaki hakkude maɓɓe par ce que yimɓe hay so tawi woni quelqu'un soit no wona woniri wo si tawi woni yawre lombiki hakkude maɓɓe tun ala sakka fi ɓe haɓay ala sakka fi hutodiral waɗay donc pour éviter tout ça il faut que mo be anda kañum kadi nawyo yeey ta har ko ɓiɓɓe mum ɓen wonoyta lonto mum joni so tawi woni ko honno ɓiɓɓe mum ɓen wawata janɗirde ɗo ƴetta jikku labaɗo sans on yani sansana on aduna mon on ɓay no wawi wonde woɓɓe no wawi wonde woɓɓe fewnɗi ko ente arsike maɓɓe on kon no wawi wonde ko tuma ɓe heeɓi zurriya ma yani wi tuma ɓe heeɓi ɓiɓɓe ɓen ɓiɓɓe ɗo wawata ɓe wonande responsable ɓe wawa heɓude piiji gono toon ɓe wawa weltade ɓe wawa ɓuttinde ɓe wawa fowtade hi ta ko ɓiɓɓe maɓɓe ɓe wonta sombo andi ay si ɓe wakkilino ɓawo sa ittinali wan on tuma ɓe na ade no wakkili ha kono tigui tigui on ɓayle arsike wona min okkata hoore an andi le ɓe andi ɗum ɗon oui arsike wona goɗɗo okkata hoore mum harale ɓe wakkili kono mais arsike ɗen tomboyi e ɓiɓɓe ma ɓen ɗum tomboyi ɓiɓɓe ma ɓen tawata noon hara joni ɗen arsike ɗon kimbargui ɗon no juurade e ɓiɓɓe ma ɓen fiyo ɓe waɗane goɗɗum ka nawyuɗa ɗon tawata piiji gono toon hara ka nawyuɗa ɗon sa waɗino ɗi haray noon hiɗa haɗa waɗugol ɗin ɗon ka nawyuɗa ɗon haray no moƴƴanama ka nawyuɗa ɗon mais Allah addanama saabu wawa heɓude ɓiɓɓe waɗaɓe barke ɓen dandama natugol ɗin liyeji ma ɗin piiji ɗi andanɗa hoorema sa nawyi a duwaka wadde est ce que on faltiki donc ɗum ɗum fou komo mbiya yo andu si tawi woni a heɓali ko falɗa kon fewdo o sahi ɗo peut être Allah okkima chance Allah arsikima ha a jombi a heeɓi ɓiɓɓe ɗon taw ko atu molnaɗo ko avantage molnaɗo no wawi wonde ko a heɓali kon fewnoma ɓiɓɓe ma ɓen addante kono noon ɗum ɗon ko ya ƴettu responsabilité ma on par ce que ko ɗum wonɗe yewtude ɗo so tawi woni a heeɓi ɓiɓɓe ane aali a accitiri no accitirɗa wo ko waɗay ko faala yalta en waɗa naata nde faala yalta nde faala donc ɗum ɗon mi sikka no wawi no atu sa ne'i dammol sa soodi kay dammol wona ne'ugol no wawa sa soodi dammol a acciti
inna no woyɗa soodi dammol fiya new fi yolngol ɓeydo donc sa soodi acciti donc koko woni newde hoore mum hay andigi si o yima fayda kara han jaɓata ɓadoro ma kara han jaɓirta quoi du coup haray koko neyi hoore mum anda suynede anda ɓannede anda mawlede on faami kala ko ne'a a yiyay tun ko ne'a ko ganda par ce que no andi neɗɗo kulloy koye fof sino ne'a no andi neɗɗo no andi ka yahata no andi ka natata kadi je vous assure kono ko sino ne'a so tawi noon accita tun donc wawi ko accita kon kadi ɓayɗen suti hay hakkudeji men no woodi woɓɓe koko accita ni tun donc no yalti no waɗa ko faala donc ɓen ɗon si a inni a maîtrise ay ɓen ɗon sa hettinali gonga koye a wakkiloto waɗa rôle ma on kono taw ko ara num a heɓay taw wona hoyndeji ma hay sa hettinali hay combat pire o waɗi day taw si tawa noon o wawe maîtrise de e joɗɗon noon o andine ko duwa andinede ko gontuma noon o jaka yo o jooɗo noon e ninse o tuubita ayi du coup ko ɓay joni o nanggama o haɓɓama o andinama ko honɗum o duwa wadde ko ɗum waɗi ha so ninsiti joni o tuubita noon joni a faami ko noon hay ko noon neɗɗo c' est à dire neɗɗo no duwa andude hande so tawi woni himo mawni ka hoore himo mawni ka yani ɓandu kadi donc haray yo andu imo yakitora piiji buy non seulement o gollitira ko mawni ka hoore kon o wallitora ɗum jama on o wallitora ɗum famille makko on taw o faami o wallito jama o et ensuite o andina yani yer ko andi kon andina ɓe ɗum ɗo no waɗe ɗum ɗo waɗatake on faami donc ɗum ɗon fof koko hana andinede famille ji ɗin koko hana andinede mawɓe noon bien sûr mawɓe no wakkili mawɓe no wakkili vraiment d'une part ɓe wakkili par ce que hande no woodi woɓɓe taw hara iɓe bondegoy ko gon kono hara ɗum ɗon ko kamɓe sarsani hoore maɓɓe ɗum ɗon tawata hara mawɓen sabbanoki ɗum ɗon woɓɓe nananayi mawɓen ha para nana yani nanugol e hutorgol safonde on faami woɓɓe nanay ha para mais pour que ɓe waw pratique ude ɓe gollitira ko ɓe nani kon ɗum seeday ko ɗum waɗi yiyo ton si woni no yewtirɗen ni famille on ɗuuɗi seeɗa woɓɓe préféré ki san yaltugol aventure tawa ɓe yiɗa wondude ɓe fof ka nder famille ton hande so tawi woni ɓe gurden ɗuuɗi ɓiɓɓe ɓen ɗuuɗi yani miñiraɓe ma ɓen iɗa yiide piiji go ko tawata hay pellet sa yeehi a baatike a ittawi miñiraɓe ma ittawi mawɓe ma e soñdiaji goo donc ɗum woni o yii ɗuɗete tun seeɗa mo ɓeyna ha en fof e wata wondude ɗo woɓɓe inna en fof e wata wondude ɗo Allah hawti en daren taw no wawe sottinirde seeɗa jo bela jo ɓayi arsike ɗen kay neɗɗo ko yaari o arsike o munko ngo hendoto donc daren se sottine seeɗa daren si marsay o yi woɓɓe sakito woɓɓe yara nokku gotum woɓɓe wonta nder ton inna mimmiɗe préféré wondugol e mawɓe ɓen onon so yeehi andi toon men o yi on ɗon no ɗon mo soppa rema rena ɗon mawɓe no duwanomo ɗon Allah waɗa barke makko kanko mo jooɗi ɗon goy c'est vrai fayda o yata mo ɓokkito mbulu ɗon ñande fini wiyeti o ñama puute jaabere y a pas de souci donc mawɓe noon toranade mo yo Allah waɗa barke makko onon kadi ka wonɗon to si ɗon antude mawɓe ɓe toranto on goy kono fi yahugol tun to welnugol anda inna e Allah tilange tampere modi harimi soñjike ka famille modi modi ki soñjike ɗon ñande o ko lattu e suule ñande o ko gosi ko dappa patati patata harayɗa yewta ɗin ɗon ɓay joni ɗa jooɗi e peut être no wawi wonde aɗa jooɗi e restaurant ma hiɗa gaynani hoorema piiji go ka saare donc inna min Allah tilange tampere mi yiltito Allah dandan min mba Allah waɗi meɗen ɗuuɗi meɗen yoni seedande miñagano toon tigi tigi o yo wakkilo y a pas de souci mo wawi wakkilade kono andutu ka hoorema ko toon iwuɗagoy ko toon heɓuɗa on idée yaltugol yaha ɗaɓɓere andita kadi an tum personnellement a watano yaltude ɗaɓɓere ko par ce que a ari e aduna on joni noon sa anditali ɓen adduɓe ma aduna ɗon an a yeehi a jokki yewtugol du n' importe quoi mais anda so tawi woni a katay woni hoorema ka ɗaɓɓere ma e so tawi woni ko ɗaɓɓere jawdi yahuɗa goɗɗo no wawi wonde ka mungo e hara o ala heɓude fus kono hara barkikin himo heɓude ki yeeso andoto comme no yewtirɗen noon ka ɓiɓɓe ma no wawi wonde ma ñande goo tun Allah sansanama fap nde wotere ɗum no fof no wawi wonde joni noon so tawi woni jaka yo sitta wonde kama toon ɓurno jaka sa yalti aventure
ɓay sa yalti aventure a yeggiti mawɓe a jokki wigol no ɓe gerdito wo donc haray ɓe wullandema to ñande fini weeti wo i mi anda si tawi woni haray ɗum ɗon no jeeya e barki cela veut dire ɗum ɗon ko yani ko signal mo andanɗa hoorema ko honɗum holli ɗum ɗon goɗɗo ko yalti aventure wo doit ka yeggutude mawɓe makko ɓe par ce que sa anditiɓe yeru ko fandi wo Allah anditete goyan kadi ko noon wata haɓɓito kadi noon ko ɗon kutke kutko ɗo wawata wonde ɓe wawi antude mawɓe maɓe joni mais Allah yoɓoyama ñande goo on faami par ce que Allah kañum hawja quoi diku ko enen hawji Allah kañum hawja sa anditiɓe ɓe ka fulawa a waɗaniɓe miñammano toon jajamano toon i mawɓe maɓe no toon ene he miɗe accuno woɓɓe fus ko miɗe andi kami yalti ɗo miɗe andi fus men ɗuɗora i ene tigi tigi mba Allah hokkilango moyen ɗo mi yahata fewno kono miɗe wawi jonude ɗum ɗo waɗe dépense maɓɓe ɗum ɗo mi wawi wakkilade e ngol ɗo ɗuytanaɓe siga ɗum ɗon vraiment ko ɓe weltoto ɗon kon ko Allah tun andi ko ha honto ɗum ɗon yahantaɓe ko Allah tun andi kadi ko ha honto heɓata baraji ɗum ɗon ko Allah tun kadi andi ittir duwa ko iwri ka maɓɓe to tawata goɗɗum ɗum a nanay goɗɗum ɗum a nanata par ce que si tawi woni neɗɗo ma mawɗo ma weltike tawi ha yeehi hay voisin ɓe yani kawtal ngal ɗon ari daari tawi hi ɗum ɗo malgré tout hiɗa yeehi kono alhamdoulillahi ɗum ɗo ko woni wadde ko hay kawtal ngal weltantomo au fait malgré ɓaynogi ɗon andi no woodi kawte moƴƴe no woodi kadi bonde y a pas de probléme même en lignitata toon ɗon kadi en aroya e mum par ce que ko yewte woni jikku tagaɗo on honno neɗɗo dowa wonirde ɗum ɗon fof no toon kawte bonde no woodi kawte moƴƴe no woodi Allah ko noon ko moƴƴi kon voilà mais si ɗa mari kawtal moƴƴal vraiment si tawi woni ko woɗɗuɗa wo ko woɗɗuɗa eɗa waɗde goɗɗum ka famille toon ɓe ara ɓe yeeto mawɓe maɓen ene ɓeydane pay konko duwa ɓeydane mo duwa vraiment ɗum ɗo no weeli no hitti ayi ɓe encourage non seulement mawɓe maɓen kamɓe kadi ɓe heeɓi welo kamɓe kadi ɓe wawma waɗande duwa ɓay goto anda ko duwa hombo e maɓɓe ya attoto jabade o yi donc ɗum ɗum fof no wawa andede mo ɓe no duwa ƴedde ɗum ɗon frappa ka hakkille mum winda o yani waɗa encre ko innete kon encre si notama harana yo yaltu quoi en fait on faami mo ɓe anda ɗum ɗon hande no ɗuɗora wo dans la famille ka nder famille no ɗuɗora wo to wo je pense que c'est une importance no mari nafa moƴƴa noon ko mo anda tun yeloto kañum yo wonu feerejo yo wonu kañum tun yo wonu kañum hara no woni isolé yani hay ka famille kañum yo taw o kanko tun duwano jeyde nokkure nden yani hara wala hay nene goto ma yani o ala baba goto hara kañum ko fils unique kañum tun ɗum ɗon ɓuuri hulɓinade an kadi yelo ya heɓu baba gotoɓe ma o yelo bete ya heɓu ɓe hawtuɗa soit hara ɗon hawti nene e baba ma hara ɗon hawti baba on faami ko ɗon andata ko ha honto famille weeli ko ɗon andata ko ha honto wawata gerde an kadi famille kono so tawi woni an ko an tun koko yiɗɗa o watta ala hay lancanowoma miran kama ala fusowo vitre ma verre kama donc wana ɓeygu ma haysi ko a ɓeygu wana ɓiɗɗo donc hara ɗon jooɗi ɗon hiɗon aynidira ɗon waɗa weeli foti donc mi sikki aduna mon on hara ɗon ɗo limitani hoore mon aduna mon on par ce que ñande goɗɗo mon ñande gorko wi'a maayi wo kanko debbo mi sikka o wontay ɗon hankadi ko direct ka mawɓe makko ɓe ko ɗum yiyato woɓɓe goo no hoota jottoyo ka famille ji mum ta hara e modiɓe o maayi donc modi bon noon tawa ara accano kotiraɓe ɓawma miñiraɓe ko wawa gerde ɓeygu mum ɓawga par ce que woɓɓe si maayi haara no woodi ronayɓe mais no woodi no woɓɓe hay ala ko ronana ɗum hay ɓeygu mum kono no gonɗo jooɗorta ɗon donc on noon kadi frappali ka hakkille mum ene ka jooɗi ɗo ene way c'est vrai ko Allah yani ko Allah hokkata ɓiɗɗo ko Allah hokkata zuriya donc mais malgré tout mo doit batade pour que yo andu ɓay kanko on Allah luɓali mo ɓiɗɗo o conseil a modi makko si tawi ko iwɗo koye e famille hara ko famille noble conseil a modi makko ɓay min Allah waɗiri ni donc ndaare son heɓa e ɗimmo o moye e wallidiray jo bete on ɗon addana on ɓiɓɓe par ce que wongol ala ɓiɓɓe hara si o tigui maayi muuli he kono woɓɓe ɗum ko ɗum woni probléme o no wawi wonde ɓe ala ɓikkum ɓe ala ɓinguel kono modi mabɓe kadi ƴettata ɗimmo kañum go kañum tun ayi golle ɓe yafoto noon goy kono ɗum no wadde
hara ɓe jokki weeli foti ñamgol pukunuku ñama waɗa ko faala de ko ɓorno ko faala yaha ka faala kadi ɓayno ande ala ko tunnana ɗum conci mum ala ko waɗa ɗum himmu ala ko waɗa ɗum hemɓe donc ɗum noon fo on tigi no duwa andude conseil a hoore mum anda ɗum ɗon fof ala importance ko sino ɗuuɗa tun woni importance par ce que si yimɓe no ɗuuɗi ɓe duñay ko teddi quoi en fait ko so tawi woturu goto yani goto wawata ko gonga haysiɗa wakkili kadi ɗum goy hara ko honno tigi de atawi noon toon tun ko tawata hara si wonno ɗiɗo ma tato ɓurno kono ɓay piiji ɗin fof haray ko mawɓen d'une part ko mawɓen no mari yani part de responsabilité maɓɓe on fewnugol ngol kadi hay si ɓe wakkilori wa honno tigi de ko Allah kadi fewnata donc ko ɗum waɗi haray en suhetana goto yo wonu jogiiɗo jikku tawata ara jikku mum ko wonugol kañum tun en suhetana ɗum hay goto mo woni kañum tun ɗum ala nafa eto wonda e jamma o hay so tawi woni ko an tum baabe ma mari ko an tum biro ma mari kono eto wonda e jamma on a heɓay nene gotoɓe ko ɗum wiyete a heɓay lonto miñan ka yaasi a heɓay lonto koto ka yaasi a faami sa yi pular hiɗe yewta inna wondema mo yahti wano aventure ma yehi mani safari wira noon donc so yehi haray mo mari ko wiyete lonto nene e baba wano ka o yehi toon ko siga ɗin ɗon goɗɗo no anndi wawi heɓata nene e baba wiya ɓen direct kono sa heeɓi ko wernuma a heeɓi ko wonma e soutenude hara mawɓe ma ɓen no fowti to hiɗa heɓude ko wallitora e mawɓe ma ɓen à travers e mawɗo goɗɗo go ko ɗum wiyete hara heeɓi lonto maɓɓe ɗon kamɓe tigi hara ɓe weltori par ce que ɓe anndi ko ɓe heeɓi kon ɓe okki ɗum nedi moƴƴiri hiɓe anndi ko ɓe heeɓi kon Allah waɗi barke e mum par ce que si tawi woni goɗɗo no soñji Allah hokkimo ɓiɓɓe tawi kadi fayintin soñja o ɓurta woni ɓeydade donc haray kamɓe mawɓe tigi ɓe doit dartinade on faami haray kamɓe mawɓe ɓe doit dartindade programme ji ɗi ɓe jokki ɗin ɓe ɓurta wallitade kadi ko ɓe heeɓi kon kono sina ɗum a soñjotako yahoya ha tawa hara a lutta e on soñja ɗon tun par ce que koɓe inna ko wondema wo ɓaawo tampere yani yeeso ɓaawo tampere ko newede tampere no wawi arde ha para sakkitora newede mi sikki haray ɗum noon mari importance ko ɗum ɗon wona e ɗaɓɓede par ce que neɗɗo si welni tun ha koko wiɗen kon nane si goɗɗo woni kañum nawnata hay sama kala donc so hittinali o yeggitay e taguɗon no woodi donc ko ɗum waɗi haray goɗɗo wona yo luttu welnude tun ay mo lutti welnude tun a dépasse o e limite ji ɗi donc dépasse gol ngolle haray moƴƴa on faami donc haray ko ɗum waɗi e junnata ɗo boyi kadi par ce que ɗo nini no woodi ko ɓeyten ɗo seeɗani yani e yi ko fewndi kon fewndo o sayi ɗo par ce que landi no ardude de part et d' autre hono programme ji ɗi wona ƴette yani andi fiyo donking min ɓuure dañinade mo komo ɓe fondo mum chacun a sa décision si mo ɓe ƴetti responsabilité ji mum ɗin e ko yowiti e donking on kon je vous assure donking on feƴƴa no hanniri tawi kadi noon a ƴettali part de responsabilité ma on là aussi ça n'engage que toi par ce que ɗum ɗon goɗɗo wawanta ñawande goɗɗo ɗum fi ɗum noon hande ko gonga woɓɓe no batade woɓɓe no cati sa yehi ka marché ji fewɗo vraiment ton embouteillage on no heewi on faami embouteillage no heewi ko ɗum waɗi haray ko yaasi mum ko nangue yalto ngue wolilande ko yaasi mum hande so yi wano paykoy no yani mawɓe mum no hittini fiyo paykoy koye wawa réussisude e fi o donking hara mawɓe woɓɓe maɓɓe déjà himmana fi hoore mum ha aray paykoy koye de yo andu kañum kadi ñandego yo yoɓoy yo okkor mawɓe nde o wawataɓe yoɓude kono yo okkoroyɓe de kamɓe kadi kanko kadi hande ande ɓe jokkodiri ka marché ɗo ko paykon ko wi kon ko ɗum ɗo wawata wonde d'une part ronki wawde heɓade wosi tawi woni moyen mawɓe hewta e junngo ko ɗum waɗi haray fewn ɗo e ñamale ɗen ha no wona woniri wodo donc paykoy koye heɓay voilà
point barre pay koye heɓay ko ɓorno mi anda noon baba on si heɓay ma si nene on heɓay no wawi wonde kadi sa wonno hay baba on heɓata ko noon bon nene on kadi heɓay par ce que woɓɓe ɓe obligé ayi ɓe obligé on ko forcé ko ɓe waɗe donc si ɓe waɗali haray ɓe andi donc haray ko ɗum woni wata goɗɗo jaɓude gorko wata jaɓu tawata hara kañum yahay ha tawa hara responsabilité mum on ko debbo on tun andi fi mum donc ɓe yafoto noon parce que ko tako ka waynodirten ɗon ni donc so tawi woni fou ko debbo on commandoto yewta fo ɗumanno donc aroye ha sa ittinali an gorko naata e ñamale go ko ɗe sakkitoroyta yoɓugol parce que woɓɓe convaincete ɗo ha ñawlɗaɗa ñawltoto tun donc ka yoɓoygol ko an tum kore payane rewoyta a yoɓayle ɓaya haalduno ko ñamade a yoɓayede voilà c'est très simple joni noon négociegol ga anda hi ene jungo ngo woni hewtali ka hoore ɓuuri e moƴƴude edi wigol non min haysi komi ñawloyo donc piji gon tomi waɗa a yappade souci no wodi goy ka wata yaade ñawlɗa kono hade andi kadi sa ñawlike iɗa wawi heɓude yani sutura e nder mum iɗa wawi kadi heɓude moyen no yoɓiroya ɗum ɗon par ce que hande gonga way ko cuɗuɗa ɓeygure ma o cuɗuɗa famille ma o aray no fanɗi faami yewtino ɗum ɗo e nde diku e yewtiɗo e nde ene ɓe arduɗen ɗo ɓen hande gorko on say woni hay kañum woni o kaftani on wuppa kom ɓorni donc y a pas de souci kono so tawi woni ɓengurde kañum ɓornike haray an a wawi wasi a ɓornike par ce que ɓen ɗon ɓeyna ko famille kaari on ni vraiment ko famille kaari on ni donc dar hande mo cuuɗi famille o no cuuɗide hay so ɓe yimaɗa ko famille on ɓe andata donc no ɓuuri edi an sa cuuɗike tawi ɓeygure ma nden tawi cuuɗaki donc haray no hulɓini seeɗa haray ko ɗum ɗon to waɗe wattande yilla donc hande kadi wawa hattude ɗo par ce que donc wawi yittude ka yontere hande si allahu newni jaaɓi hara feet toon feƴƴi voilà baali ɗi yo waɗe ɗo e dey sina ɗum awa balɗi ɗo no heewi tew nebban donc ko yon tigui andu no ƴettitira no yon tigui andu no waɗira do e plaji ɗin ɗi waɗe ha moƴƴa sina ɗum yette ɓe yaɓɓen do hurgoji ɗin nde wonde mi hatta ɗon voilà ɓe faami ɓe mi faala wiide ɓe faami voilà haray wawa yittude ɗo kadi si donki on feƴƴi inchallah mercredi arowo si allahu newni jaaɓi hiɗen tori allahu lan ɗo yo allah on waɗu julde donki on feƴƴa e dow jaam anditine noon hunde wotere awa janggo do janggo ɓe ko jeenayyi ka jawa jeenayyi donki fof awa koyo hoore nane ni koyo hoore arafa on ko janggo ƴawete mo hoori janggo no moƴƴi ha ɗum noon kadi en signal e jamma on yo hoore janggo de ɗon tigui luttutu ñamgol tun heeɓu an kadi ñalande wotere nde wawata wiide ene tigui tigui ɗo miɗe joni nde ɗo ñalande Allah eyi yo hoore janggo ko arafa wona ƴawede donc mo hoori no moƴƴani ɗum ha di ko nafa ko woni toon kon nafa kan se landike karamo ko ɓe falta en moƴƴanon koye na seeɗa donc haray ko ñalande moƴƴude si tawi o tigui wawi horude hay ɓaali ganto haray o tigui haray koko du'a yani wona farilla goy wona farilla mais ɗum ɗon kadi ko en andintin tun jamma ɓa haray ɗen ka plateau ɗo donc haray kala ko anduɗe nafa do no wodi en etoto fi no jamaji ɗi wawa andidirede ɗum ɗon so tawi woni gonko ente ko no wodi nanayɓe tun ara hutorta y a pas de probléme ɗum no ɓuuri si tawi woni o tigui andinaka ma o tigui andintinaka ɓay no fanɗi mo anda kono ko andintingol des fois donc haray no moƴƴi ha inchallah si tawi newike peut être wawa juulede vendredi ou bien samedi ça dépend de l'administration ɗum ɗon joni ko to wawata wonde ko yi voilà haray inchallah e wawa yittude ɗo kadi e alarba arowo inchallah yo Allah waɗu mo be juula e jaam eɗen tori Allah o yo Allah o jaɓa en kadi ko wona juulede kon yo Allah o jaɓa en kadi yahuɓe hajjuɓe yo Allah o jaɓanɓe ko woni yahude koɓe yeehi ɗaɓɓugol ko yo Allah o newnanɓe ɓe heeɓa e dow jaam yaray no eɗen toriɓe kadi kamɓe kadi yoɓe waɗan en duwa dey voilà na ɓe yaw tum ɓe andita fi hoore maɓɓe tu yoɓe andu ɓe acci woɓɓe ɓawo ga si ɓe duyike ɗum kadi aray moƴƴa voilà ɗum kadi aray yoɓe anditan en ɗum ɗon e ganditini ɗum côté ji ɗin fo haray enen kadi Allah newnana en e ñande goo enen kadi yehen hajjo en par ce que donc sen heɓali haray dow koko godduɗen kono hara nafade sen falaka donc aray yo Allah huuro en nakko nafata en mi wi on assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh